kan det vel ikke være. Nej. Lad mig lige springe her i debatten til et klip, jeg gerne vil vise dig med den engelske forfatter Tiger Lee. Jeg har det seneste år talt med forfattere i hele verden om forholdet mellem litteratur og terror. Hvad kan litteratur overhovedet udrette i en verden som vores? Lad os lige høre, hvad Tiger Lee har at sige her. In what ways is it possible in our time for a novelist to alter the inner life of a culture, if possible at all? I think it's impossible, virtually. I cannot think of any example in the 20th century where a writer has done that. And now in the 21st century, images are even more important than they were for the last 50 years. The written word has declined. I think about the 20th century as the century of George Orwell and Huxley and Kafka and modernists who maybe had a great influence if you look at it in the great perspective. I don't think Kafka had that influence. I don't think Huxley had it. And to the extent Orwell had it, it's because his works became very useful as anti-communist Bibles during the Cold War. Ja, Tiger Lee har ikke meget tiltro til det skrevne ord. Han mener også, at vi lever i et billedsamfund, og litteratur kan ikke forandre ret meget. Her sidder jeg med Nordens krimidronning, som dit forlag siger. Du er i stand til at få rigtig mange mennesker til at læse dine bøger. Bøger, der også peger på samfundsproblemer, ikke mindst problemer, der har relation til moderne kvinderolle. Er du enig i det, som Tiger Lee siger, at litteratur ikke spiller nogen rolle? Ja, absolut inte. Om han inte tror att litteratur spelar roll, då spelar ju inte medier någon roll. Tidningar spelar ingen roll. TV spelar ingen roll. Jag menar, det är ju complete bullshit. Jag tror ingenstans i tiden, i världshistorien, har litteratur spelat en så stor roll som nu. Nu är den ju tillgänglig. Det är nu den verkligen kan påverka. Och om det är så att vi inte behöver påverka samfundet, då blev vi ju redan i den absolut bästa av världar. Så då kan vi ju lägga ner all debatt. Så att jag tycker han har fel på alla punkter.